utan mabo koros pepe kayo menemen muyai sekarang kaping sekarang misik musam saskos sekwaunkin lap kait koros melal esasi senior pastor me selak sang sepen warat penene esasi senior pastor sek mumu esasi mumu sonman puligilaya warat terak sasi unik sangwan paron deltiwere na esasi sirisan de school ranu maksasi ang mawasasi keseman ranu we sompan Wenesia Kriyaw Nanggakan sasalang mumotso ay rasi mga ekskwesa mula wason kuwa Pilipus na sompa urin Wenesia Kriyaw kasag minamaw sompa Wenesia Kriyaw na nasas mumotso rano ay rasi mo ang kasamana rasi sompa Wenesia Kriyaw Melan sa numarariya sa kuwag mameman kulikuti rano happy birthday ang kumasit sa happy anniversary o masasi mumot tamasan sa tuloy nanay wasabo mga iwatarata napasasi mumot so kukuta na siya sa puwalog kitubog kilimay sa puno parriyaw murin siya wanmang tawayato pausan lang na esas musan kausan ismo maksasyan wakata tiway na purtiway inaga plato minminayin niya ipanewan ni mo na sasi usan kauta to kilil tiyata na irasi kuy ma sipin kauta sas mumotso liltong mungon mawan paran poten Petrus ma minana plato Ngay kaping kalangan kiyong pre sa masasi na sasi kuy sipin watok sasi man. Bukan stedo mga iwata. Tamutan ko santi me kirnis kuy utanaan kin mo siya. Tawasakis may rasi ko usan nantun mali. Pautan me man ko santi na pipa kay rasi yan minamlapo. Apa tama uyawi. Me man masipin lito po man to. Karena sa masasi na sasi kay watok sasi pasanati waset marambok sasi kulipaikin tay nakatama karasi to sasi unik wawagan pa queen pao me ato na sasi sampingila Sipita na noper pe rasi selak dito pun pe na noper to kitubi limesek shid by rasi lilito na kosanen man kuligila ipui sagato selak pao lilito murin sang kitub limesek pao by sasi momotso sansan pa kitub limesek uno magsasipta counter Labulap din wasabis magsasyan kila na iubdug apa Trusted to Reform Institute tay rasi may mas miras ba Hulangas Plantation wasak sasik kawaw takaro lilang sa ukisme sa masasipwi na sasipwi labdiway ka na una kay kis may monasip ko tawi kawa wasa naskis nasa uyawita pamumotson mantan uyara si kautak mo magsasi sula way tula kimpa sasiud kautak na nasa umaminat lagtiway ka naman naisip kan tamurinan sa masasipoy na sasipoy sa kusanet ito sas mumotso kusanet diba Eponen sasi nang kinuwing simen. Paime sansara dokle sasi sango na kitupuki Wenesia Kriyaw. Na narasi sipta uyaton del na kitupuki Wenesia kuno.
mga iswa sapula pa rana weme isimas wiyaw isimas ini masas ngai break itu buki kone sa puno may isimas in mungotson man sa si chen pas masas kapune sep kamoreti na kriyekitation na September kriyekitation kamar-marti na sa si mungotson atama wiyaw na anso wis may mo wiyaw Asasi wasan kawin magsaswiyak na sasiren kasaman. Tapos warchoto, palwarchoto mine, aonik pine, tapakon choto mine palwar. Tagsasi unik pine tapakon. Tama ngay kasuya nanay siri, ngay kasuya sa wiswa pa. Papa nono, enan sa wiwa. Irasi utan minimin pa na uyarasi tato. Mayu tataman uyawi, ermamanen kawin mo uyay mo na ko sana. Unik panay na yala sawas. Sangu siriman lintalap na ermaslap. Kasi unik uiwagin pa. Ya talen ko minarera si merasin kapoy. Kareta tatapan na sa si mumotso. Gis mo man waray. Apa tamak sansal pa. Karo sutrut pa na tatap. Tumangai ka pengakin rasi ku mas, dito rasi ku me sansal magmasik pulikol tinaw masik pipa ku nangai piso pap kuino magpuka mo yata umasin share na pipa yun pa karas masansal na pipa yun rasi puliko na mumotso sanguan sa wis na mumotso sipitalin to benar kaping lapang masasi papa ko masansal senior ko main sipatsang sas mewata ta maras parasi ma wan paran Clavinso Albert wan paran Philip Paul wan paran Bob Petrus wan paran Tenga Johnson kemudian wan paran Tenga Johnson pa asasi wawan wan paran inalsin George mabina publik sasi lento rano kaping mong sa masas pos pa karan mo ka lento rano murin siyang ba sa si wan paran lapus sosi wan paran Bodan Petrus me kukurma wan paran lapus sosi wan paran inalsin George tawagay murin siyang ba wan paran Bodan Petrus na mga iswa sa pula na 2006 may sasimuan paron inalsin George Lilesong Parisisyon wawla tabawan paron bota na pagkata ato lil na 2012 sumawla tayo sasi senior acting senior wan paron sosyo si ud pagkata bukan acting lilto na sompungan May 2013 nakasaruyang uyapukan senior pastor pupukakan letoran man sa pungay kasamanta masih ko mawiwigin masikakan sa kapungla runayan iseksang pukayo sa sinanayaw kipanasa sa istupan kakan sa sin isingiti da pulukul Nai sasi siri kumuran kakan sekata water, terasin kakan buiwigin pa, yaw sa sasip sangwi, lito taman minaran. Masyan share na pipa yung ngay kasalati wirin, ngay pasiwi. Naramas silman mga manapela, suwepi di pa, uyakan na yung kakma. Ong son ko, terasin son ko aterwo samson, son ko ayemos. Kerasan ko Pilipus po. Ay kasi kuya mga iswa kalilintin na pipa. Kanada ka pa, pipa kis kumasiyan kanay pa na umasisiriyan kakan sa katoy na ka. Napuliwat pata, ang rasi information din niwura. Ang ay bawan siksik, mga ilaman kapasyan, ang patapat ka na sasi, pukauta na sasi mungotso. Nai kamela la ta kaparparkin pa man sasi binet tawtawin sawasong sasi me momotso
Ngai sama-sama kau ansau kis mai imo wiya ngai wiya elementary Sunday school in man. Te kisiri wi rasi ko saneti esokda ke Sunday school wiya pa. Rani kona masien ato de sasien te to sasien masien ang na pilap tutu. Te watan o masitin ke ber. Au ten rakiti na pil te watan ban so se dat te tahan mo. Ngai pena sama-sama ai papa men esak mo itila mo resto sa mo ya pena sto sa pas na mantan so gisu en kuluwasik sugar kuluwasik simen plak samo me wapin siprot ipuyan sa wapin man usik tata to ya unta esasi imserwiu magsasi kamretin ari kete seto to bangat pagiging sasyon kan nutul pena daya sawas pena minimum pena mansiyan kanagila sasit tatago magsasi sa pida na 2011 na may sasi orman na rigitri sa kriya wangkakan nigalat pagsasi manos Romao UCCP na bago san kaya sasi senior pastor nga mga ba buwan siksik sasi na ugi pena kapag pinasasit ito, o kauno man chapu ya sasit ito, nagsasi man utung. Kailangan ng kumasyon. Amen.